Якынларда Милли телеканалының тақымы Сув ресурс ве энергетика факультетінің 30 йылығына бағышланған илми-амили конференциясында болынды. Тедбір хурujылық ве мемаржылық академиясында өткерілді. Бұл факультетінің тарихына бір назар. 1986 сенесінің сентябрь 1 күні Днепр Муэндислик хурujылық институтының Ахмесчиттеки филиалында гидромелиоратив факультеті тешкіл олынды. Факультет инкишаф етіп, яңы бөліклер ачықмасы нәтижесінде оның ады деңіштірілді. Ал азырда Сув ресурс ве энергетика факультеті Вернадский адына Қырым Федераль университетінің хурujылық ве мемаржылық академиясының бөлігі олмақта. Ел девамында факультет бірқач кере адыны деңіштірмекте. 1986 сенесі гидромелиоратив факультеті тешкіл олынды. 1990 сенесінден эколого-мелиоратив факультетіне чевірілді. 1997 сенесі Сув хожалығы ве санитар техника факультеті. 2004 сенесінден бүгінгі күнге қадар Сув ресурсы ве энергетика факультеті оларақ фаалиет көстере. Ожаларының чоқысы қайт еттілер ки, илк ребері Петр Марюшкин факультетінің инкишафына бұйық иссе қошты. Қайт етмеліміз ки, 2015 сенесінден башлап, бүгінгі күнге же Энвер Салиев Сув ресурс ве энергетика факультетінде декан вазифесіні эда етте. Бүгін біздің факультетіміздің 30 йыллығы. Мен 2 yıl oldu bu fakültetin başkarğanım. 2 yıldan beri bizler yanı laboratoriyalar açtık. Rusya içinde bir okul yurtunda biz açkan laboratoriya yok. O firma Siemens o laboratoriyanı işlep çıkardı. Demek o laboratoriyada biz studentlerin okutma açarımız var. Studentlerimizin okutma açarımız var. Ular kuru kitaplardan değil de onların kolundan gerekli teknolojiyalarını toplap, o teknolojiyaların nasıl işlegenini görüp, bu teknolojiyalarda olan demek nasıldır bir zararlı ya da faydalı suallerin işlep çıkıp onu işletmeye, öyle okuma çareleri var, bilmeye çareleri, bilgi alma çareleri var. Tedbir çerçevesinde konser programması da teşkil olundu. Yırıcı ve çalgıcılar öz çıkışları ile gelgenlerge şen muhit bağışladılar. Tedbirde Kırım hükümetinin azaları da hayırlaf sözleri ile çıkışta bulundular. Хочу поздравить факультет водных ресурсов и энергетики с 30-летним юбилеем. Данный факультет готовит специалистов для нашей отрасли, для отрасли водоснабжения Республики Крым. За 30 лет было подготовлено более 5000 студентов, которые на сегодняшний день широко представлены на предприятиях сферы водоснабжения. И сегодня отрасль нуждается в таких специалистах квалифицированных. Данный вуз готовит специалистов высочайшего класса, и они успешно реализуют проекты не только на территории Республики Крым. И поэтому особенная благодарность декану факультета Салиеву Энверу Ибрагимовичу и руководству Крымского федерального университета. На сегодняшний день в данном факультете реализуется масса проектов, есть новые идеи, которые также необходимы для отрасли жилищно-коммунального хозяйства в том числе. Поэтому хочу пожелать творческих успехов и реализации всех намеченных планов, чтобы все, что начатое, было успешно воплощено в жизнь, а не только в теории. Мне было очень приятно приехать поздравить факультет водных ресурсов и электроэнергетики с 30-летием. Я надеюсь, что студенты этого факультета в скором времени пополнят кадровым ресурсом наши основные предприятия. Это очень важно для развития Крыма. Biz de Сув ресурс ve энергетика факультетінің 30 yıllығы ile hayırlayımız ve büyük muvaffakiyetler tileyimiz.